misozi y'igitare ya Mount Hanang mu butaka bw'ubutayu bwa Manyara na Singida muri Tanzania. Hari ubwoko bumaze imyaka ibihumbi bugaragaye ku isi. Ndavuga Abadatoga cyangwa Mangati nk'uko amahanga menshi babita. Ni abantu bazi kubaho mu miterere ikomeye, bazi guharanira ubusugire bw'ubutaka bw'ababyaye n'ingobyi y'abahetse, kandi bamenyekanye nk'abanyembaraga n'abarwanyi bakataraboneka mu bwoko bw'Abanilote bo mu misozi. Uyu munsi turinjira mu buzima bwabo, aho bakomoka, imigenzo n'imyemerere yabo, imibereho y'uyu munsi n'ukuntu bahangana n'ihindagurika ry'isi igezweho. Iyi ni inkuru ituma umutima uceceka akanya gato, inkuru y'abantu bashobora kuba bake ku mubare ariko bafite ubutunzi burengeye imari. Ndavuga ubutunzi bw'umuco, imbaraga n'ishema. Iyi ni inkuru ibabaje ariko inakomeje, inkuru ivuga ku bantu basatira iherezo ry'umuco wabo ariko badashaka kuwurekura. Inkuru y'ubutwari, agahinda, amahoro n'ubuzima butari bwo bwonyine, ubuzima bw'abantu banga kwibagirana. Uyu munsi turinjira mu buzima bwabo tutari nk'abagenzi, ahubwo turi nk'abashyitsi bemerewe kumva icyo abandi batumva. Turumva imitima yabo, tureba mu mibereho yabo, kandi twiyumvemo ko kubaho nk'Umudatoga bimeze. Mu by'ukuri iki ni igice cyihariye kivuga ku bwoko bumwe mu mbaraga muri Afurika y'Uburasirazuba. Ndavuga Datoga. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Abadatoga batuye mu turere tw'iki twa Tanzania y'amajyaruguru n'amajyepfo y'uburengerazuba. Ndavuga Manyara, Singida, Arusha, Tabora, Dodoma na Mara. Iki nicyo gituma baboneka mu bice binyuranye. Bamwe bari mu butayu bwumye, abandi bari mu misozi y'imisozi, abandi bari mu birometero byegereye amashyamba ya EAC. Ubutaka bwabo burangwa n'udukiriro tw'icyatsi gike, ibiti by'iminyaruko, ishwagara, ubutaka butukura bw'amabuye. Ni ahantu haboneka amazi make. Ni ubutaka buri hejuru y'imisozi n'amanuka, butuma ubuzima bwabo buba bukomeye, ariko nabo bakabubona nk'ubuzima bw'icyubahiro. Izina Mangati bavuga ko rituruka ku Masai, risobanura umwanzi. Siko babyemeye nk'igitutsi, ariko ni izina ry'imbaraga ryo guhaguruka, kuko mu mateka yabo bigeze guhangana cyane n'Abamasai bahiganaga ku nka no ku butaka bwiza bwo kubamo. Bafitanye amateka y'imvange y'intambara, ubusugire, ubwubahane n'amaraso yatanzwe n'impande zombi. Iyo uvuga Mangati mu giturage, baba bazi ko uvuga abantu bafite ibitamwa by'imbaraga, abantu batavunwa n'ibihe. Abadatoga bagabanuka mu mashami menshi, arimo Barabaige, aribo benshi kandi bafite imico ihambaye kurusha andi mashami. Buri shami rifite imigenzo yaryo, indirimbo zaryo n'uburyo rifata ku muco warwo mu bihe byose. Amateka agaragaza ko Abadatoga bakomoka mu misozi ya Ethiopia na Sudani y'Amajyaruguru mu myaka ibarirwa mu 3000 ishize. Aho niho Abanilote bo mu misozi babagaho. Abantu bafataga inka nk'igikoresho cy'Imana, kandi bakazifata nk'ikimenyetso cy'amateka mu muryango. Iyo urebye imvugo yabo, uburyo biyambika, imigenzo yabo ku nka, byose bihura n'umuco w'Abanilote ba kera. Mu rugendo rwabo rwo kwimuka, baturutse mu misozi ya Ethiopia baza bagana Tanzania buhoro buhoro, bashyira imbere ubworozi n'ubuhinzi buciriritse. Bageze muri Tanzania barahatuye, bagira umwihariko wo kwigenga. Ntibigeze bemera kuyoborwa n'umwami, ntibigeze bakingurira imiryango abakoloni, ntibigeze babifatanya mu kurwana intambara zitari izabo. Umuco wabo wahindutse inkingi yatuma bumva ko bafite igitinyiro. Bafata umuco nk'ikirenge cy'Imana cyashinzwe mu butaka, ikintu kidakorwa n'umuntu, kidapfa kuvaho. Reka noneho turebere hamwe ubuzima n'ubuhinzi mu Badatoga.
Ku badatoga inka ni ijisho ry'ubugingo. Abadatoga ni aborozi ku rwego rudasanzwe. Inka ku baturage bo mu bihugu byinshi ni itungo. Kuri datoga ni igicumbi cy'ubuzima, yinjira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muri buri kintu, kuyipfusha bikaba ishyano rinini, kuyibyara bikaba ibyishimo by'umuryango wose, kuyigabira bikaba ikimenyetso cy'urukundo n'ubucuti, kuyigurisha bikaba icyemezo gikomeye. Ibyo bakoresha ku nka, buri kimwe gifite agaciro. Amata n'amashusho ni ibiribwa by'ingenzi. Amaraso bakayavanga n'amata, bakarya nk'ibiribwa bikomeye bihaza umubiri. Uruhu rugakoreshwa mu nzu n'imyenda, amafupa mu bikoresho, impu zikoreshwa mu birori, amase akoreshwa mu kubaka no mu mihango y'umuco. Nubwo bazwi nk'aborozi, abadatoga ni abahinzi b'abahanga bamenyekanye cyane mu buhinzi bw'ibitunguru, ibishyimbo, amasaka n'amahindi. Aho bagiye barahinga ibyo bita ubusitani bw'amavararanga. Bahinga mu butaka bumeze nko mu isenga ry'inka, ariko uko imyaka ihita ubutaka butangiye kubura amazi, inka zigahura n'amapfa. Ubuzima bwabo bukomeza kuba urugamba rwa buri munsi. Muri datoga, umuryango ni wo mutima w'umuco wa datoga. Umuryango wawo wubakiye kuri ibi bikurikira: ubusangwabutaka bw'amasano. Umuryango ni mugari, ugizwe n'abavandimwe, abaturanyi, inshuti n'imiryango yegeranye. Umuntu si nyir'urugo wenyine, ni uw'umuryango wose. Inkomoko y'umugabo, ubutware bushingiye ku mugabo, amazina y'abana, icyubahiro cy'umuryango n'ubutaka bishingira ku ruhande rw'umugabo. Gufata abagore benshi. Abagabo bafite inka nyinshi bashobora gushaka abagore barenze umwe. Dore impamvu babyumva gutyo: ibi ngo ni ugufasha imirimo yo korora, kubaka umuryango mugari ufasha mu bihe bibi, kugabanya inzara, kubaka uko imiryango yegerana. Ariko si ugushaka gusa, bubahiriza umuco w'icyubahiro cy'umugore. Umugore ni umutima w'urugo, atunganya inzu, ategura amafunguro, akita ku nka, kandi agakora imitako y'icyuma, utubariro n'ubukorikori bw'umurage. Impinduka z'ibihe. Kugeza ubu umuryango wa datoga urimo guhinduka. Abagabo benshi bajya mu yindi mirimo ya kure, abagore bagahinduka imitwe y'imiryango, umuryango mugari ukagabanuka. Abana bakura mu buzima butagifite imbaraga za kera. Ni urugendo rwerekana uko umuco uhangana n'ibihe by'iterambere n'amapfa. Ururimi ni ijwi ridasanzwe ry'abakurambere muri datoga. Ururimi rwabo ni ikidatoga, ururimi rwo mu muryango w'abanirote bo mu misozi. Umuntu arukunda kuko rufite imvugo ndende zitera urusaku rw'amabuye y'ubutayu, amagambo afite impanuro y'ubutaka n'inka, uburyo butandukanye mu mvugo y'abagabo ndetse n'abagore. Abantu bake cyane muri bo bavuga Kiswahili. Ibi bikabashinga mu bwigunge bw'andi moko ya Tanzania. Ibi kandi bituma ururimi rwabo rutavogerwa, rutameze nk'ururimi rw'abaturage bo mu mujyi, ahubwo rufite agaciro k'imbaga y'abantu babaho hagati y'ibihe bibiri. Imana yabo y'ikirenga yitwa Aseta. Ni imana batekereza ko igizwe n'ingabo n'ingore icyarimwe, ifite imbaraga n'ubwitonzi, impuhwe n'imbaraga. Abadatoga bemera ko abapfuye batazima baba imyuka ibarinda, ibamenyesha uko babaho, ibaburira ibyago, ikabagira inama. Bizera ko kuraguza ari ukuganira n'imyuka y'abakurambere, uburozi n'ubwiringaniza, kuvura hakoreshejwe ibiti, ibyondo n'imihango, gukora imvura. Abavubyi bafite imihango ikomeye yo gusaba imvura, amasengesho y'umuco atari mu nsengero ahubwo mu misozi n'ahitwa Nduruba. Uru ni urusobe rw'imigenzo igaragaza ko mu buzima bwabo inyamaswa,
imisozi, abapfuye n'abazima bose bahurira mu mizi imwe. Tugiye ku mideli ndetse no kwambara, bivugwa ko ukwambara kw'Abadatoga ari igitabo. Ubwiza bwaho bwumvikana mbere y'uko ugera no mu mudugudu wabo, kuko bagaragara bambaye uruhu rw'amatungo rwasizwe amavuta y'ikirenga, imitako y'igicucu cy'icyuma, ibikomo, imikufi n'amasaro, ibishushanyo by'udukunu ku maso bikaba urutare rw'icyubahiro. Abagabo bitwaje inkoni ifite iherezo ririmo ubumenyi bw'imbwa zitambara, ibirenge byambaye urugwiro rw'ubutaka. Iyo witegereje ufata ko uri kureba ubugeni bw'umubiri atari imyenda gusa. Aba turangije kureba si abantu b'amateka gusa, ni abantu b'ahazaza bagerageza guhanga inzira hagati y'ibihe bibiri. Ndavuga hagati y'isi ishaka kubavangura n'amateka yabo ndetse n'umutima wabo ushaka kubibika byose nk'igitabo cyanditse mu maraso n'umukungugu. Mu ijwi rituruka mu nzu zabo z'uruhu, mu maso y'abana bafite amaso yaka nk'inyenyeri z'ijoro, mu ntoki z'abagore bakubita imitako y'icyuma mu gitondo. Mu muco wabo udashobora gusimburwa hari ubutumwa bwumvikana neza bugira buti: uko isi ishaka kutwibagiza, natwe turarinda ibyo turi byo. Abadatoga batwigishije ko umuco atari ibintu byandikwa mu bitabo, ni amaraso, ni umutima, ni urusaku rw'inkoko mu rukerera, indirimbo z'abapfushije, ni icyatsi gikura mu butaka bw'amabuye, ni ijwi ry'inkoko rigira ubwoba bw'ijoro ariko rikagerageza gutera mu gitondo. Mu mico yabo, mu maso yabo no mu miryango yabo habitse igisobanuro kimwe gikomeye kigira kiti: hari abantu batayoborwa n'amafoto cyangwa amajwi, bayoborwa n'umwuka w'abakurambere. Ubu tugiye kuva mu misozi yabo, kuva mu nzu zabo z'uruhu, kuva mu butayu bwabo bwumye, ariko urugendo rwacu ntirurangiye. Buyemo icyigisho cy'uko umuco ari itara ritazima, kandi igihe cyose hakiri abantu nka Datoga, abantu bahagarara imbere y'ibihe bakavuga bati: ndi uwo ndiwe. Isi ntizigera ibura ubuzima bw'ukuri. Ni naha dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.